Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Itagon daw ay maipaay kada kayo ti part 30 compilation. Dito drama Manang Biyana. Kastimanti ko na ni Kabsat Indang. Dear Manang Biyanang, dayti kapadasa kakayat ko ngay padrama ken ka ket idagtawan na kitinasurok a 60. Napaot ti biyag ti inami tanasurok a 90 titawan na idipimusay. Rogyak man nga rod tagsalaysay idi nakapsutan ni Nanang ket umadanin ti apit na. Ay na, kamaudyanan na, naitabon matlaangan ni Tatangyaw Susan. Wan nga rod na naindang, awanan ti puyat. Aga sa mga minta nagbayag ti pan nakalamay na ngay. Dandanin sa dua a Domingo. Wan anana, takasano, inuray mi pa'y ngamin asimang patikabsat na ijay abroad. Isumalagayam De, nagastusan kayo iti hustaw. Tahan nabayag ti pan nakalamay day di Tatangyaw. Wan nana, ngam nabawi mi matlaang, taado tinangtad iti abuloy. Aya? Tano bumayag ti lamay, umadumat gayam ti maurno nga abuloy nana. Ay, kastaya! Manungay matinauror yung nga abuloy. Nawadwad anana. Basta ad-ado nga amang ti abuloy ngam tinagastos mi nagpalamay. Kumusta ngay ni Nanang, Layda? Nakapsot nga ruden manang. Kalaat mo't akim mapsutan. Makapanganpay wano saanan. Wan, nga masapol alugaw. Wano maiblender ti kanan na. Tamarigatanan nga agtilmon. Ay, kastaya. Makasaupay? Saan nga ruden manang? Marigatan pa yun nga agsao. Ay, dandani nga rod ti apit na na. Sa bagay, baketan ni Nanang. Ipanminto ija ospital manang. Barang pumigsapay. Ipanyo pa'y lang. Gastos manain. Kat anya nga rod. Ano san tayo Basta agimbag pa'y ni Nanang. Ay na, palubusan tayo ni Nanang. No kaya't nantagin na. Alay, palubusan yawn, tabakutan. Tinasaya at alaak man kay Deja Balay. Tasyak mo ti mga sikaso kang kuwana. Na kami iti asawak. Kunak nga ipa-ospital mi kumapay manang. Ay sanan, siyak ti mga ipa-ospital kang kuwana. Kaya't kumat nga sikasuan ni Nanang. Sigurado ka, manang? Wan, tababain mo't kan ka. Ano si kakanayon ti mga sasikaso kan kuwana? Makitinulong akmat, Layda. Isayawid kun ni Nanang. Itaman pa yan nagdisnudo ni Auntie Layda ang mga sikaso kan ni Apong, Nanang? Wan nga rod. Itatanakapsutan sa kundi disnudo amang taripato kini Apong yo. Bayan tayo latan Taamangan no gumura manan no saan na mapagbigyan. Nagadunto man na sa unan. Wan sana bale ta indakto sarsarong karan ni Nanang. Siguradwak no nasaya at mutlati kasasaad na ijay balay daan tim nga indang. Masikasom nga raw ni Nanang indang. Wan, duwata mga sikaso kan kuwana. Amumbay ta makumiko makijitala on tanay panagraraip manay. Wan ka day gurdo. Danag munay siyak ti makammo kan ni Nanang. Apay lang amin ngayon nalam dito balay. Kit nagsaya at ti kasasaan na iji balay nakabagis mau. Dandani nga ron matayon. Dandani matayan kahit anya kumaita. Kaya't kung ay papas sa ati mga sikasukan ko na at dandani ka nga ron ti apinan. Malangarod asikaswa manaimbang. Di mo baybayan ni Nanang. Tanay nakapsutang. Asikaswam iti hustaw. Kumusta ni Nanang manang indang? Ay kakasta nakapsutlat ta. Apay no ipantayo ija ospital. Agimbag pa'y siguro no mapaagasan. Bakutan ni Nanang, Layda. Kaya't nakanuntagin na. Di na mula kaya't ti maipan ni ospital. Kasimot nga rod tilangana. Nakapsut. Kat gastusam laki di pan mo no kaya mo, Layda. Agudwata iti magastos amanang. Ay na, sana pa nang ibuy-boy ngam adun ti gastos ko kan ni Nanang.
Kunak mo't ngamin nga alaon mi manen ijay balay. Ngam di mo mo't kayat. Inalam mo't ngamin ijay balay. Kat sigod nga ijay ti ayan na. Kat kayat ko nga rod mo't nga asikaswan, tani bakutan. Dandanin ti apit na. Agbiag pa'y ni nanang itinapaot, basta mapaagasan. Sana tabakutan. Nakapso nga rodan. Dinan ka ba lang ti bagina? Kaya nan tagina na. No di mo masangot ti mga sikaso kin ni nanang. Alaak ijay balay. Ay saan? No ka ano aking mapso ni nanang sa mo kundi alaan. Madimot ati kasta. Anya kumatidakas iti dayta. Mayat kit di ata matulungan ka ang mga sikaso kin ni nanang, manang. Basta agtalinag ni nanang dito'y balay. Indang, pinakanmaw ni nanang. Saan pa, Lakay? Ni anyat kukum ngay. Inkapakanunin aldawain. Mabisin nga taaya. Nagloko kan. Mabisin lakit di at aldawain. Nalabas ti bisinan. Sapay jakpay nakaluto iti lugaw akanin na. Kat anyat inararamid mo ngay. Imbes at ikanan ni nanang tinumiro unong asikasuam. Saan may? No jak ipalagip, di mon sapay pakanunain. Ada nga rod na panak. Kasangsang pagkaw. Una emet ngamin ti mapan makikarkaruba. Imbes sa bantayam ni nanang. Di mo pwede gusto na ta sukatam kumamait. Pati daya perna di mo pa'y suksukatan. Disikan ti mang sukat no kaya mo. Makitam tikas ng aramin mau. Inalalam pa lang amin ijibalay nakabagis mau. No baybay amat lagayam. Isublem ijibalay nakabagis mau. Napia ijay ta masikaso daan na imbag. Saanan? Tadandani mo lat apit nan. Masapula dito'y balay ti pagbugsutan ni nanang. Kat dito'y muta na malamayan. Tapno dito'y ti papanandag iti makilamay. Ay unay kan. Si bibiyag pala ni nanang ang nagitan ti ibagbagam. Ay na, di tanto mo lat turong na gurdo. Papanan na ngay no di matay. Amin tayo mat kat matay. Wala, gamit ti kasta pa nagsasaom. Kaslayap apuram ti ipapatay ti inam. Oray ata bakatan. Ay na, di tanto mo lat turong na kuna manan. Rogyam kat tagpakayon tapno adan tumarama tintun lamay na. Na, Agpartitay tulay ti may sa baboy. Mamidwatay lang agpakanan niya. First night kan last night lang. ha? Agpakapitay tulangan inton katengtengaan ti lamay, Lakay. Lakay, di magasak itay iji balay daan tim nga indang. Kinitak ni apong bakit katay na. Nagbangsit itayan ti dana. Anya? Nagrugit ti bado ni apong. Kanabasbasa ti dana. Ni, apay ngay? Baybay andan samat ijayan. Alangan tailangan ni apong dito'y balay, Lakay. Ang mga nusanda ang maasikaso ijay. Naimbag dito'y at aduta yung agsisinublat ang mga sikaso kankwana. Sige, takasaritak tuman ni nanang. Tain kam alaan niya apo nga balay daante. Di mon samot maasikaso ni nanang manang indang. Yawid min ijay balay, ta mga nubisi ka. Masangok! Diyo ka di pa kadanagan ni nanang takabalak mga sikaswan. Apay nga rod nagdungrit ngay. Nagbangsit pa'y dito'y pagididaan na. Madlaw asaan amadaldalusan ti idana. Italang dayta. Naranaam lang nga jak pa'y nakadalos. Ngam kanayon ko adalusan to'y pagididaan na. Kanayon ko pa'y asukatan tibado na kanayon ko apakanan. Ay, jak mamati manang. Ado ti mangibagbaga adi mo asikaswan ni nanang. Taado ti makakitkita iti sitwasyon na. Iso apasensya kan manang. Nga maasyanak ngamin kin ni nanang. Apay, awan pa nagtalag mo kanyak, Layda. Jak amaw ti mga sikaso iti bakit. Ha? Nagalas ti ugali yaw. Wine, ambawk, baknang kayaw. Nakurapay kami laeng. Basit ti balay may. Sana kasi ti balayo ang mansyon. Ang amoray basit ti balay may jak baybayan ni nanang. Alaki din, agawid kan, Layda. Di ka pala impaawid ni nanang, ta di mo mo't lama asikasaw. Di ka pa imailutwan iti kanin na. Sursurando ka may, kila papapanam.
Pampanawam ta inam ket amom lang arod na nakapsutan. May saka mo alaklakayan. Di ka man makibibiyang, tasaan mo mo't ananang timasagnan. Na talaga abalinswag ti panagpampanunot mau indang. Indang, inkakita ni nanang, sarsamot nga gang angas. Natayan. Unsamot, di mo't agang angasan. Uno itaray ta iji ospital. Ay, isanan. Napangarodan pag subliyang pailaan. Ha? Ay kat anya nga rod taramidin ta. Inkayaban di kabsat mo na, ta ipakaamom ti papanawon ni nanang. Uno awaga mo no isaw. Pakawanundak nanang. Nauyos ti angas yung awa na kitisibay yu. Kasanungay layda, natayan ni nanang. Dito'y balayan na, ti pakalamayan na, ta dito'y mo tinagbugsutan na. Ijay balay latta kuman, tanalawlawa ijay manang. Tapno naway at ipakalamayan na. Wan, amok, dakkel, di balayaw. Basit ti balay may. Iso nga ibain niyo ti balay may. Naisa na kasta manang. Tipon Grabe kayo, mate. Gaputabak nang kayo, kastan ti pa nagsasauyaw. Bakit? Di mo ikan iti maday akay papanan ti imbaga ni ipag. Husto mati kunana. May mayat no iji balay da ti pakalamayan ni nanang. Sana wayuwaya nga adayo ijay. Sana kas dito balay nagbasit lang arodain. Nagipit pa iti arubayan. Awan pagyanan ti makilamay. Basta dito'y balay ti pakalamayan ni nanang. Siyak ti matungpal, ta siyak ti inauna. Ala, baybay antayon no kasta ti kayat niya anti ama pasamak nanang. Mangted taylatan ay titulong tayo kanakwada. Alang nga rod, intay makitsinda. Tagumatang tayo iti maaramat iti lamay ni nanang. Gumatang tayo iti masapsapol para iti panakalamay ni apong yu anak ko. Sige, tayo sagana tilugan. Ante, gimatang kami ti adu a kape, asukar, gatas, tinapay, ken daduma pa yung masapsapol iti kusina. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Aywan, gimatang kayo iti masida. Walang ti, kumpleto, pati Ricardo. Nala, anusan nyo pa'y latag gastos atanay, awa makukwarta may. Naimbagla kada kayo at aba nang kayaw. Sana kas kada kami ang nakurapay kami laang. Saan kami matabak nang, ante? Kaya't mila ti tumulong, tamay may sa tayo mo't nga rod na pamilya. Layda, uray di ka agkara umay dito'y balay. Di ka madanagan tadda kami mo't iti asawa kamang bantay iti bangkay ni nanang. Kaya't ko abantayan ni nanang manang. Mapuyatan ka, mabannog ka pa'y. Aginana ka kidi. Umay kan tulangan inton last night na. Kaano aya nga itabon tayo ni nanang manang? Di tay pa'y pagsasaritaan ti tabon, tanay katay na pa'y laang. Di pa'y lapan nakalamay na ati panunutan tayo. Pasensya kayon Susan, balasang ko ay na, awan may pasangok ka merienda. Kapilaang ati may pasangok kada kayong umay makilamay. Okay lang, nana. Di da kang pakadanagan. Kasaan mat aday ta merienda ti imayan mi dito'y lamayan. Umay kami makipagrik na. Awam mo ngamin makukwarta may. Adama ba nangakabsat ko ngam di da maagipurwak iti kinabak nang da. Ha? Sige, tamang tudak iti tulong ko, nana. Sabali pa iti itad ko nga abuloy ko. Awatin nyo ti sangaribo. Tanaimbagla paggatang nyo iti masapsapol nyo dito'y lamayan. Ay na, ay agyaman ak Susan. Anya da ito'y ngay. Abuloy mo, wano. Tulong ko day tanana. Sabali pa iti itad ko nga abuloy ko. Ay, agyaman ak nga rod no kasta balasang ko. Ay na, nagsaya at kayo akakaruba. Managtulong kayo. Kahit anwam nga raw dagiti gatangan da kabagis mau. No di mo ipasango ka dagiti umay makilamay. Nagano dagiti ginatang da nga abasto para itilamay. Bye-bye am dagijay. Tasan mo ta mabangles. Kan nakarep mo dagijay masida. Napumpun nun tirip. Tadi mo mo't ipakan ka dagiti makilamay.
Parte dagitay gatas nakadulain. Dagitay tinapay ang mga no ag-expire dagijaya. Saan? Kinitak ti expiry date na, mabayag pa'y. Di kalagbain iti kastangar aramidam. Ti amuda ka bagis mo. Naibusan ti intid da nga abas daw. Ang di daan mo ang nakadulin gayam. Di ka kagyaman ta na diskarte to asawam. Amok tararamidag. Di kag pampanuno malaklakayan. Di mo nga minamot ag diskarte. Kapoy ka. Na, Kano ngay ama ipumpun ni nanang manang indang, makalawasan amalamlamayan. Nabayag sa una yun day tamanang, itabon tayon san. Ay san? Urayan tayo pa'y nininang ko. Ako marin na ija Amerika. Ha, apay, agawid kano ay amanang. Wen ka no nga road. Urayan tayo. Ta sumangput into no maya lawas. Naimbag ano makabiyahe pa'y, kat sigurado abakutan, takatauban na laki din ni nanang. Napigsapay day jay. Kan sana madlaw abakit una yun. Ta naparagsit abakit. Natarake. Iso akas lasaan na bumakbakit. Anya, Iso ayuray tayon takababain mat. Sapa imbaga na nga urayan tayaw. Bisprin nga min ni nanang day ja kumari na kat. Iso alamayan tay pa ni nanang. Taurayan tayo jay taga-Amerika kumari na. Kat, sumangput nga tantay kumari niya apong nga gapo ija Amerika, lakay. Ay na, napospon ka no, mati panagawid na. Inton maminsan ka no man na Domingo. Anya, kasanon nga niya apong. Itabon tayo ka din? Saan ka no pa'y mat? Taurayan tayo asumangpat ya bispren na manipod Amerika. Ay, may extend nga ron manan at ilamay no kasta. Kapilitan bakit? papa namin dang, takasukat ka mait. Mapanak man ija istasyon ti radyo tay nakagpanawagan. Ipanawagan ko man ti pan nakatay ni nanang. Adda ngamin dagitay kakabagyan na itinagapon na lugar ka. Kan dagitay gagayam na ija na duma-duma a lugar. Gagayem na. Naimbag no si bibiyag pa dagita agagayem na. Kadagi dyan nakda. Anya tamom ngay no agi pauit day tabuloy da. Anya, Pasig abak nang dagitay gagayam ni nanang. Iso adak kalakit di titad da nga buloy. Numamwanda na tayan. Sige, mapanak kung tani aldawan. Tonton! Ay na, naibag ta nakita ka dito ili ading ko. Nay manang indang. Da kayo mo't gayam na ita. Kumusta? Ay, kastoy ay naman adi ka dadi tayo nagkikita. Ay, minatayan kami ading ko. Natayan ni nanang me. Ay kastaya. Makipaglalingit ak amanang. Ay, hagyamanak. Pakibagam tumang ngarod ka ni nanang mo. Tanatayan ti bespren na. Nabayagan anatay ni nanang may manang. Anya, ay, natayan na ya. Diyak pa'y naamuan na natay gaya man. Una, tadayumod ngamin na lugar ti ayan may. Nagsakit ngamin. Ay, kasta aya. Kunak no nabiyag pa'y. Tadumawatak ko maiti abuloy na. Ay siya kung timangtin manang. Anto'y ti sangaribo. Pasensya kay na. Dahi talang timaited ko. Ay na, dakkalaban nagdaytuyan, ading ko. Agyamanak, Lay, bilbilangan man ang tabuloy bakit? Di ka lang makaidid na. Minigat abilangam na ita. Kit-kita kano manay nayunan mo't laang. Kani idulin ko adagos ti mauror tamangan no kautenda. Itabon tayaw ni nanang. Nabayagan na malamlamayan. Limo ko na ayabot mo iti makabulan. Kaawampay nga ron tegayam na nga gapo eja Amerika. Di tayon orayon. Namin anon anapospon. Las tugmon samad tapno mayatid duglaang ti lamay. Kat mayatid dugmat ti panagurur mo iti abulay. Agdal na ka mamot. Saan man nati lalawlawatam? Into na damakangagkan ka kababain.
Talaga nakababain ti kastangar aramida mindang. Pati dagitay itida amasida kan biskwit iduldulin mo. Imbis nga ipakan mo kadagiti umay makilamay. Ay na, nagbabak ng mula dagiti umay makilamlamay. Di agbalon da, no kaya da? Ha? Amo damot ti sitwasyon tayo ti biyag. Nakurapay talaan. Kan may saan mga umay agmeryenda ti gagaraan da ditoy. Umay da makipagrig na. Makilamay da, lakay. Gordo, lakay agring ka man. Uy, Gordo. Apay ay indang. Anay ko, tiyak kabalanan ti sakit ti tiyan ko. Pari ka, tanak nga gagas. Maulawak pa yan. Grabe ti sakina. Apay, anyat kinkinan mo aya. Yado, ate kingkinan ko. Aglalaok. Ay na, nagsakita talagan. Maulawakon. Agpurawan ti panaghitak. Itaray na kalangan iti ospital. Anyat ko na ti doktor ngay, Gordo. Masapul ka na maopira ka. Ado kanon ti bataom, ket masapul na maopira ka. Anya, kasanon nga ti lamay ni Nanang. Paitabon tayon, tapno maasikaso ka dito ospital. Tanay, makonfine kan. Gordo, bantayam di abuloy Ang mga nutakawan da. Ay na, agngangabit kan patay ngam day tapay la abulaw iti pampanunutan. Diyo pa itabon ni Nanang. Iso pa iti mauror nga abuloy. Ado pa iti umay makilamay. Alang arod unaam ni Nanang. Maitabon kan taon ngam di pala na itabon ni Nanang. Katagpasumat. Ay. Anyat kayat mau. Asinaw, ti una kada kayo ni Nanang amay tabon. Ni Nanang, siyempre. Paitabon tayo nga roda ni Nanang. Tanusyak ti masurawn. Jak umay dito ospital kat makamukan ang mga sikaso iti bagbagim ditaw. Ala, di ka madanagan. Tasaan kami abumingay iti abuloy, Manang. Ipabusoy mi kan, takas tamat tan ti sasaadam. Wen nga roda, nagdakkel magayam ti kasapulan para iti pan nakauperak. Isun ati tulong mi kan ka, Manang. Jay na or nga abuloy. Damag ko adakkel kano tinauror akwarta iti pan nakalamay day dinanang ka. Rombang la asyak ti papanan ti abuloy. Tabalay may tinakalamayan na. Wen, kukam amin. Tanaimbag la pagpaagas mo, Manang. Yang ay, naragsak ka, ti kasta nagbanagam. Gordo. Pwede ka agbalaw indang. Nga amangan nuga po iti kinaagum mau, iso anapasamak ken kati kasta. Malaksid ka dagiti bato di tatyan mau. Adda pa'y sa balay asakit mau. Nangataw ti blood sugar mau. High blood ka. Ken adda kano bato iti kidney. Ken adda fatty liver mau. Apay ngay. Agkakanat mo ti sakit ko, Gordo. Inagumam ti abuloy ngem kurang pa'y gayam apagagas mau. Kabutbuteng ngamin ti agag-agaw tanarigat ti makarma. Nakarma ak nga taaya, Gordo. Tapi akala tatimpuar dagita saksakit ko. Ay, tsaka mau. Ngem pagpampanunutam daytan indang. Sapay ko maamiris mo dagiti biddaut nga aramin mau. Agbabawi ka, ket agbalbaliw ka, bareng maagasan ka pa'y. Aklunak ang nagbalinak nga agom gapu iti kinaman naging bubukod ko. Bana kapag babawyak iti kastaunay. Kat ita adulata ti ag-agasak iti bagik kat ikarkararag ko nga aging bagak kuman tap nagbiagak pa'y iti napaot. Alakastan, tigayim mo, indang. Alagagayam, di tamanan ti nagpatinggaan, ti kapadasan ti may sakabsat, di ti darama tayo. Kastimanti ko na ni Kabsat Pausta. Dear Manang Biyanang, ada asawa ka na laing agbulod, no adda makurso na daan na buludan na.
No ti pa kiti kasta nga raramidan na apaanak met, isungawan maramidak. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Napintas mo to'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Saklatan atatang. Amo matgayam ti ag-design iti balay. Kastimot balay ti aramidan na kita'y veterano karpintiraw. Natultulan ko lang ng itatatang. Mabuy-buyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Un tatang. Nanta, buludak mampay. At napala aki di balay. Natukol nga mentay palamay. Sige lang tatang. Awan matkit ding ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Basta bakit? Madlaw mat, anasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fredo. Damo pa ilapan nakakita kun ko kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispeto. Wan nga ron Sana kasi jay daan ang manugang ka. Anya adaan asasawambot. Katwan mat, daanin ata na bayagan na manugang ta dayjay. Nakaimimot pa'y dayjay babae. Manipon nagbali na manugang ta dayjay, awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Fredo kat saan anaimaut. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamat. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pay mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta sa kaagbulod-bulod. Ay na, kanon to pa'y ngay. Itantan ko pa'y laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbagaam jay amam Lina, tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na nga men, tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli tay jay. Katbay anyo ano dinan isubli? At dapay mo't tay may sa apalami. Duati palami, nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ang mapagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-aw hatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga kasjayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isublay. Tagikwaan nan, ti buludan na. Iso nga ibagam ijay asawam, tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide, tatang. Diyan anak yung asawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan ngayon sublik dayjay. Awan to pa insub-subliw. Dahil ang amin timadi kanya yung agbulod kayo, nga mahan yung mo nga isubli. Han nga gaputan na sing padyanak yu kat bulbulodan nyo mat aminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpal. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung aot-utoon jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yu ayat alipuspus ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di amanugang. Napaklan ka lang arudan nga imaut. Awan pa'y respetam. Kasano ko mga respetuan di kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babae niyo. Agbubulot kayo nga katugangan. Nakatumpong ka iti katapat mo Nagbastaw si pa nagsasaw na dyan manugang mau. Sinaan la ko mga minin nilang daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo amo ngay sublay. Adaya, awan binulbulod ko kanakwada. Agkabaw sa ngamin na dya Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng nagpabasol na dya babae.
Nagpailiak, Lina, anak kao. Agpawit ka? Ayun man tatang, tani, adar aramidak. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka o tama panakaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manok. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito. Idinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludak abarawk. Isublik tumat laang. Itadkon ka na kayo na dyan, tatang. Mabit lang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. Ang mga nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Ang mga nuna isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't di ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka timpagatang ko tatang. Saan a manok? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, di impagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga na suklina kat eksakto di inted na akwarta. Inabunwak pa nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ay nga ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo ni Nagalas ti ugali yung agina. Pagbalinan pa yun akusait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam dita sandom. Napintasan niya bakit? Barbaron samang. Wine, ta na minsan lakano nga inusar ni Prido ang manugang ta. Ginawat ka katintid na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti presyo na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit? Ikalaagbaing. Apal mo na dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga yung agbain-bain. Apay, pada ka awan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa manugang mao. Iswa pa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli abirat. Sa oran na kayo dayjay. Kusit dayjay nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak idi iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay. Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimang pat nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepe mat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na pa'y mat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipod idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dya nga katugangan ta. Kusit da dya. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Amang ano pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, Han! Tamanipod idi, Han pa'y nga lakay kat kasjayan ti ugali na. Han yung gamin nga kanunungan ti kasjay nga aramid na taagruam. Pampanoy-noyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo ti kasjay nga aramidan na. Maditi kasjay, abirat. Frida Baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak aron Marta nagpudot.
Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay ng iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay, katuwa na. Alaan nyo lahat ang tatang. Uray, tadyak pa'y matusarin. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yung tama pantan makimitay. Ay, manjak. Mabutungak. San kamot nga expert nga motor. Inton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sanaya ka nga agmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumarunoak. Ag tricycle laklaangag. Baka mo ka. Paggastusan matyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida o tapno libre ti pamasahe ka. Basta ag tricycle lak. Mabutungak nga agangkas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Ha? Karyaw! Just kimot na motor. Ay, anyat ar-aramidem aya. Indong parmumutin kita padir ta motorsiklo. Awan samat prino na. Timayabot ka niya. Alikaw. Hala ka, nadadaulan ti sango ti motor. Alikaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag ka niya ka motor darasam. Mabiit laang ta mga yabak iti kaduak, tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak, ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Unay mat ngaminan ni tatang. Kasano ngay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamay? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanjay amak ang. Wen, danag mo na aya. Bayam, tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan atila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasi. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano ay ateriyon niyaon? Into no may alawas. Ag-commute tayo na tawa malugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. Ada ko mausaran tayo alugan Tauray siyak tagmanehaw. Kawa mo nga rudlogan tayo. No kaya mo bulodem tayo lugan ti manugang wani pridaw. Ay, way. Nasingput na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada tatang, nanang? Huh? Saan? Masadutak. Nagsuswapang matladagi jay kakabagyan ni tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunammatlan no asino dan anag nga nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat. Saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong Tatang. Ore kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels Tatang. Sana bala ita ininayadag kagmanehaw baraok. Uray inayadan nyo tatang. Talaga saan mi nga ipabulod. Apay nga, yakas na kayo matay. Saan kayo manasigod nga imaw? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, jay lisensyayo. No di yo kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair Tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita kin sapatos mo pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige Tatang, pabuludan kayo. Abangam aparay, San Juan lugan dayta. Lugan tay sa nga ilimay. Asinaw asa nga iliyaw paray. Tay gayem ti anak ko paray.
taga Manilan sa kanunay jay. At nagamin na pananda, iso nga awan da dito'y balay. Talo aldaw da iti napananda. Kaya't nangat lang ay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang haribulaag. Ha? Agpaisaw, paray? Uy, paray. Basta di ba ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wala paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay, wala Oray san ka agwapo no imanehom na ita. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y subliman agus Tapno saan da amamuan ngayon pabulod ko tilukan. Ay, wala paray. Isublik ba't lang ti malam na? Ang, ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada. Dua pa iti pakitakin ka lisensyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na bakay. Natiliwak. Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na, tay binulod ko alugan. Anya? Kanay, papabasulin dakmet tayo na karnaparak ka na. Pang motor lang tayo lisensyak. Anya? Ay nadaytan ti bagbagakan ka. Ay, tulungan lang bakit. Umay ka dito presentaw, itamit laang. Ikuyog mo da para iskaw. Kantay gayim ti anak ng akin lugan itim papulod na. Ay nagar-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay, Mare. Sapay awanan di gayim ti anak ko. Nagpukawan. Anya? Kat kasano nga rudan? Si kangarod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok dita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si katinang ipabulod kin ni Karyo, paray. Pinaabangam pa'y ngarod iti sangaribo kano kuna nila ka ikaw. Ha? Ay, pasensya, Mare. Jak sumurat. Taas saan ko matalugan na jay? Jayakin lugan ati ikuyog mo. Ang jakmet nga ron amot ayanan. Oray ti anak ko, di na amot ayanan, tadi na kano makuntak. Anya, ay nahamang ipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo, pare. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmet ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't latangami na binulod. Tulungan dak anak kau. Anya nga tiaramitak. Mabalod ak betay. Di kay madanagan, taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo? Kat kapilitan ang mangala tayo takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod anak kau. Iso at tulungan dak ko ba? Mare, ada na pinta sa damag nga umay ko ibaga. Ha? Anya dayta, pare. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay naagyaman nak. Naimbaglakit din. Ay, agyaman nak. Kunak no mabalod akaw ni tiagnanayaw. Pag nakmam dayta napasamakan ka, Karyo. Dayta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Wan nga ron bakay. Ay, babawi ka ng bulod iti dayayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti dayta napasamakan ka. Kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit lang. Kilatisen nga. Adda pa'y laplanom nga agbulod iti kumkumpurmay, Di ka pa'y lanadidigra. Ala bakay saanay. Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di kagnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwin bakay.
Sana na pulaos. Agkari ka, karyo, karim, adi kan agbulod iti uray anya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom, wano lanlan sa dita, di kan bumulog, nawatam. Ha? Ewan bakit? Promise. Kunak no sinsina na kariting kari nila kay kong tinakdaran na mat nagiti karina. Sa bagay nariknak, ang napabot nga niti husto ti asawak, tasaan mo na nagbulod iti urayan niya. Alakastan, tigayem mo, pausta. Alagagayem ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Kasi man ti kunani kabsat Jano, dear manang biyanang, adda kapadasa kapakakon konsensya ak, adda nga minaramid ko pagbababawya. Ngam tapno nalawag ti amin, rogyak tagsalaysay, idinadaan na kitinobya, ket agganatak amang ikalaysakan kwa na. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, asawa ako ni Diana. Makaas-asawa akong. Asino adayana dayta Jano? Taga-sabali nga ili, nanang. Ay katyam amumpay mo't kada kami, Di mi payla nakit-kita dayta anubiam, asawa umaon. Sige, nanang. Yawid kun to no bigat di kibalay. Tapno makita kan maam-amuyaw. Ngamnay, jak kayat ti asi-asi a babae dyan, no? Ti kayat kaw, daytay nasinaw a babae ti asawaam. Da nasinaw kamot a lalaki. Iso atay maibagay kan katipilyam, Ha? Di ka mga asawan no second hand tumulaang. Ay oray aw-awan. Kaya't dak nga tadag iti dadakkel mo, Jano? Katuan Apay kumaasaan ngay. No asino ti kayat kaw, kayat damutin. Sapay la ko mga ruda. Ang mga numaupay da kanyak, numaamuan da ti sitwasyon ko. Saan? Awan bibiyang da kanyak. No asino ti kayat kong asawaan, siyak ti masurot. Apay, isudaya ti mga sawa kat siyak mat. Ngala, agsagana kan, ta ikuyog ka idibalay may. Kaya't da ka amam-am mo nagiti dadakkel ko, Diana. Nanang, tatang, iso ni Diana, nobyak. Diana, isuda nagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras yun, Nana, Tata. Kastamot kan ka, balasang ko. Ha? Isaw ti ibagbagam anobiyam, Janaw? Uwan, tatang. Tulagan tayo kumanti kasarmi, tayo kalay sakon ni Diana. Janaw, di kay pala agdardarasunaws. Paliiwan nyo pa'y ba't nga umuna no talaga ada kayo tinaikaray para ditunggal maysa. Tapno saan kayo amay lawlawan. Kap-kap na kanmin titunggal may sa tatang. Ay ayatek unay ni Diana. Kat ay ayatin nakmoy. Ala, adan samot urnong maun. Di mga sawa kan, no kasta ti kayat mo. Di kay agdardarasunos kunak may. Panunutan nyo pa'y anaimbag na ita. Diana, balasang ka. Mabigbig na kadipay. Agwa, kasla anda nakakit kita ak kada kayo, Tata. Jakla malagip no sa dino. Di ka kani agin na di amo, Diana. Amok nga agin kalaang. Ngamno siya, malagip kalaunay. Am-ammo ka. Ha? Nagam-amuan nyo nga'y tinobyak, tatang. Damagam kan kwa na, Janaw. No maamuan ni nanang mo tinapalabas tinubiam, sigurado adi na kaya't aparakin ka, Janaw. Amok jay nubiam. Ano tinagbalin nga asawa na, kan adda anak day jay. Iso ada say-saya at no sinaamon. Amumatan ti kina-istrikta ti inam. Pangaasiyo, tatang. Di ko man sasawan ka ni nanang ti may papaniti dayta. Urayan nyo ang makapagkasara kami sayon to ibaga. Taawan to ti maramidan na. Ay, sana mabalin adi na maamuan. Tauray siya katjak kayat akas kenkwana ti asawam. Pilyamot atay maikariken ka.
Tay nasinaw kumamot a babae No kasta, talaga di kay malapdan ang mangibaga kanina ng itiday ta, tatang. Saan yanaw? Isaw aladingitag. Sige nga raw. Naibagayaw, mapilitan akmat ang mangibaga kanina ng nga eksyo tinobyak. Ahaha. Inaklon ni Diana kanyak ti amin, tatang. Ex-GFU ka no. May sa kayo kadag tinagbalin a boyfriend na. Makatawan ka no ang nagkinaawatan kayo. Saan nga amo ni nanang ang nag-chicks kayo? Inlimod yun dayta kinkwana. Numamuan ni nanang dayta, sigurado asinaan na kayo. Pagtalawan na kayo. Amo yung matan, tiginasilosan ni nanang. Ay, ala. Pangasim, di mo ibagbaga dayta. Aggulo lakit di dayjay. Kan may sa napalabasan dayta. Amo yung ti ugali ni nanang, tatang. Ure na bayagan na pasamak, agselos lata. Kitaan niyo man, di natayan nga eksyo. Pag-imunan na pailaan. Ha? Iso ano diyo kaya't amamuan ni nanang ti may papan iti napalabas yu kanita yana. Diyo ibagbaga ti may papan iti napalabas ti nobyak. Anya? Apayakas la maikulkuleng ka, tinong. Anyat pampanunutam. Ha? Pampanunutat nga raw jay anak ta. Kaya't nanti mga sawa. Ay, wan nga rod. Kasla saanen abalasang Genubian na. Kasla nagan anaken. Nadlaw mo lakay. Ha? Oo nga raw. Nakadkadlaw man. Nagdakkel di bilbil na. Anya nga tati kinayat ni Jano iti dayje a babae. Bak na nga ta? Diyak mo kasla saan na mapagtalkan na dya babae. Madlaw iti panagsubsubil na. Ha? Kasla anderen nanto ti anak ta. Iso nga upayam laengan ni Janaw. Ibagam ta sumapol iti sabali nga asawaan na. Ibagam atay awan bilbil na ti armen na. Angam na di mo ibagbaga nga imbagak Basta pagparangam asikalaang di saan ang mga yat itinubya na. Di nakiramraman wine. Anya? Naimbagkan ka tamas patsin na katyanag ta. Angam no siyak. Di nakdengdenggan na jay. Ay, ngam no talaga nga isuti kayat ng asawaan. Awan maaramidan ta lakay. Basta upayam bakit. Bareng denggan na ka. Mabutengak ngamin. Ang mga no anderen nanto jay anak ta. Ay, ala padasot to kasarita. Ngam no talaga akayat na dayjay a babae. Awan maaramidan ta. Napay, diyo kaya't ayan ni Diana para kanyak nanang. Talaga ka di abalasang dayjay a babae, anak ko. Uwin nanang, awan pa'y nakikasaran na apulos. Kaslamo namin saanan abalasang. Madlaw iti pamagina. Saan mo't ngagpapadat ti pamagi ti babalasa? Kan sexy idi ni Diana. Limukmag lang amin, so akas dyan. Naliwayan na ti bagina, gapoy ti katatrabaho na. Anya trabaho na aya. Nagtrabaho idi iti inuman, ngam kahera, sana waitress. Anya? Basta ay ayatak ni Diana, nanang. Kat pangaasiyaw, tadi kay kumaagbalin alapod iti panagkasarmi iti nobyak. Jano, mabainaksan ang makikalay sa kan ka. Taapay mo. Jak mo nga mininam na maatatang mo gayam ti sigod a customer ko idi. Kat nagbalin pa'y a boyfriend ko. Kat anya nga ron. Napalabas mo tan dayta. Ayos lang dayta, Diana. Awan problema kanya. Anya langan nga ti sawon ti tao no maamuanda nga ex ko ni tatang mang. Awan mat ti makaam mo. Datayo lang kada tatang ti makaam mo iti dayta. Ken di ka matanagan, ta binilin ko ni tatang. Adi na ibagbagay ti ore asino ti may papaniti na palabas yo. No ngay maamuan ni nanang mo. Anilat sawon nan ngay. Di nan tumaamuan dayta. Di ka madanagan. Basta agkasartan.
Ni Angeline la kumanti inaram ni Janaw. Ubing pa'y kan napimpintas. Kan nasingpay. Natulagan ti kasarda dyan o kandayana. Awanan ti maaramidan ta. Kaslag bibisin tumat iti babae na diyang anak mo. Dila nakapilimutan iti asawaan na. Ay, agbabawin to na jay. Madlaw nga may nasaan na mapagtalkan na jay a babae. Sigurado nga isukat nanta o ti anak ta. Saan mo't siguro? Madlaw mo't ngay patpatag na ti anak ta. Ay ayatin na pala ita ta nabiit na pa'y. Angam no bumaybayag, sigurado nga isukat nanta o ti anak ta. Tita amat ti panagrup-rupa na Nagposkol na make-up kan lipstick na. Kasla agpapaar makanayaw. Ha? Kasla manggargari akanayaw ti panagrup-rupa na. Saan mo't ti kunak? Ay basta, diyak kayat na diya para iti anak ta. Iso at tulungan nak amangupay kan kuana, tapno sinaan nan na diya babae. Narigat ti mailawaan bakay. Makamumatan ajay anak ta, lakay. Problema nanday ta. Isumot nga rod ti kayat na. Awan maaramidan ta Nay, apay nga agim impake ka, tinong. Mapanak ijayan ti kumparek ijay Isabela. Inak man agbakasyon. Anya, kaano amapan ka? Inton parbangaon. Anya, kaano kasar ti anak ta inton bigat? Pumanaw ka? Sino nga iti kadwak amang imarcha iti anak ta? Nagado akakabsat mo. Isuda pala ti mang sandi kanyak Basta agbakasyonak. Amo ni tatang akasarmi ita ni Diana, pimanaw. Ay, jak amo iti dayjay nga amam. Jak maawatan. Nadlaw ko ngamin adi na kayat ni Diana nga agbalin amanugang. Apay ka no adi na kayat. Imbaga na kaditirason, nanang? Basta ko na asaan na akursunada aparakan ka. Tani Angeline ka no akalugaran tayo ti kayat na kumaaparakan ka. Dahita kadilaeng ti imbaga na arason? Wan mo tanak ko. Alang arod, agsagana kayon. Ta 10 minutos langan, mangrugin ti kasar. Nalpasan ti kasar. Ngam apay at ipay laagawid dagiti partidos ni Diana, anak ko. At dadapay mula dito ibalay. Asino dagiti nga uping aya, kakanakan na. Ay, kwa, nanang? Saan? Anya nga rod nga kalugaran na. Anak na. Anya, anak asasawa mo dyan, Ay, di nakmanlukwan. Una nang. Anak ni Diana dagiti alima. Anya, apay ngay adi mo imbaga da ita idiinyam amom kada kami tinubyam. Pasensya kayo, nanang. Sigurado nga min adiyo kayat ni Diana no maamuan nyo ti kadat anak na. Iso nga inlimod mi ti amin kada kayaw. Anya, ay inalilaw dak. Kasanupay ama kapag sina kayo ita, kat nalpasan ti kasaryaw. Nanang. Kat, sikatimang biyag ka dagiti limang anak ni Diana, sapay nagaduda. Agtinulong kami ka ni Diana, nanang. Kanya nga'y, di hustaw ti atap ko iday. Kung nagtumit ngamin ken ka, Norma. Jagla impagarup ama kamanugang ta iti kaskin ni Diana. Agin babalasang ti jaskya babae. At damot gayam limang anak na. Ay kaasimot ti anak ta. Mapasubo amang suporta iti saan namot aputot. Ay, wan nga ron Ang ibagata ta lumasin da iti pagnaidan. Saan da nga agyan dito'y balay? Nasaysaya at no dito'y balay ti pagnaudan da. Tapno makita ta ti trato ni Diana iti anak ta. Abangan no parigatan na iti husto ni Janaw tinawng narigatan. Aglangan ka iti trabahom ita Jano tama iliwak manon kan no may saal daw saan ka makita. Sayang ti aldaw ko ano aglangan akmanen.
Kan nagadon tilangan ko iti trabaho. Alamatan aglangan kan tag-relax tamanan. Agid idatakit ding agmalmalem. Agmin na sahi tatap no makarelax ta. O, sige nga ron. Sikati makaam mo, Diana, my love. Apay, di ka sumrek iti trabahom ita dyan, no? Manual dawon adi ka simsimrek. Awanan na lang. Naikatakon iti trabaho. Anya, apay ngay. Ano ka nung aminan tilangan ko? Apay nga main nga agkaralangan ka. Say-sayangam ti trabahom. Sa bagay, awan pa'y mutkit di anak yu iti asawam, ah. Bayam ani Diana ti agtrabaho, ta iso ti adaw ti anak na. Si kakat ti bang biyag kadagiti 5 anak nan, naglalay nga nan. Kwartayo man kit di nanang. Pumulo da. Pangalak ngay, awan kwarta, tawan mo trabaho. Agpaspasada mat ni tatang iti tricycle. Well, ngam di na ititad kanyak ti matmatgadan na. Isaw ti mangiduldulin iti kwarta na. Adaman inala makwarta kanya kaon. Saan na anam na minsan? Namitlaw na di mawat ka kanyak djanaw. Ita dumawat ka manay. Bayadak to ka di tatang. Amoy mo it nga awan ng trabaho. Karne, agenroll man ang nagidi apo ko yaw. Apo ko asasawang bag. Saan may nga po ko nagijay? Saan ba't ang nagtaod ka nagijay nga anak na? Iba kami di asawam. Ta sa pulon na ti amma nagijay anak na. Ta dumawat iti suporta kadakwada. Awan ang nagiti amma ti anak na. Tamanipod impas ngay na ida. Nagpukaw da ka no nakaslasok. Ken saan na kanu nga minasigurado no asino ti husto nga ama nagiti anak na. Di kan tumet nga min nagpampanunaw. Anya ngay. Di mapasubukan amang suporta iti saan mo aputout. Datayukit dahin ti mang suporta iti saan tayo mo't akadaraan. Di kayo mo't agsaw iti kastaa ta di yo amaw. Amang ano da kayo ti may nga ama nagiti anak ni Diana. Aguli mo ka man. Saan man mo't at tila sasawam danaw. Kilalaw-law at might. Inton adda makanggagkad ka. Kan may sa awan kinapudno na itang ibagbagam. Di yung may bagatatang. Tamay sa kayo kat nga rod nga ex ni Diana. Ijag trabaho pa'y iji inuman. Isa amang tad kayo iti kwarta. Tano saan? Agibulgarak iti palimad. Ala. Mabit lang nga rod mang tudak. Ay, ure, dya ko nagtrabaho bakit? Tadamat ni tatang financer tayo. Amangan no mauman to amang tultulong kada tayo. Kasano tayo ngay no kasta? Saan? Taamin akidawag ka ni tatang kat itid na. Di mo makita aya, akanayon ti panag-overtime na. Tapno at dalang may itid na kanya kakwarta. Mabutang ngamin nga ibuking ko kaninanang. Ha? No ibagak ti may papan iti napalabas yo. Sigurado nga agungot na dyan, kat papanawon nan ni tatang. Di nalakit di mapakawan. Awan mo't sa bali apapanan ni tatang, taninanang tinalawat ti dagana. Ay kat kaasimot di amam maparigat iti trabaho. Naguyong idi ubingak pa'y. Kanayon nak amalwon idi. Iso nga adayo tirik nakken kwa na bakal. Ibagata kada djanaw ta lumasindan iti pagnaidan bakal. Siyak mo't ti maparigat ngagtrabaho. Ta dumanawat mo't jay anak ta kanya. Jay madugang talaangan ti papanawon ta. Ikuyog na dagiti anak na. Naimbag no manugot ni djanaw. Jackpot siya na